Onlar ağır жердің өзінің жаңағындай салты бар демекші, бұл жақта ушинтип ұзартып көп чабышат екен туғандар. Біздің Нокенді аппарат таштап береді, ошол жерге келе оны алып чыксылар. Бұл жердің улағын анша түшмейді. Тура түшүнөсүздөр, мен дагы келелерди жакшы-жакшылык тартып көргөзгүм келдиле. Айтып ашырып бири-бирин ашырып кете берет экен. Жерге таза түштү. Жетти бана. Буйрса ушул жерден келе көрөйлү. Бул жерден кайсы аттын мыкты экендигин көрөйлү. Бул жерден кайсы балбан экендигин көрөйлү. Бак жерде. Bir taşla. Ya gel ver bak ver. Gele başlandı dostlar. Sorun ne ki sorun? Sorun da etme ola. Sorun ne dedi? Nakey dostlar. Sorun 3000 som aytıldı. Al çıkkanda 3000 som. Nakey. Otobüs değil tarafına. Hayırlıca bile. Aziz Balban'dan kimge nasip kıladı ekan? Kim taz aladı ekan? Taza, jiyip, tek, çok oladı. Yerge düşkön daha çok. Aziz Balban buna. Engilip buna. Götürdü уже. Götürdü buna. Aşırdı buna. Молодец. Özünün Balban ekendigini daha bir жол дәлелдеп. Aziz Balban. Yerine azlık yasaklı. Ataklı zaman azlık olun. Sudu kaleye girelim. Sudu kaleye girelim. Sudu kaleye girelim bana. Sudu çok girelim. Taz da aldı. Yer altına taşlar sudu. Yer altına taşlar. Aziz Balban. Koldu verin. Sorun kutlu olsun. Taz da aldı çıktım ben. Yerden altına taşlar yoktu mu? Bak gitti ulan başta aldı buyursa. Aziz Balban bir kadar. Aziz Balban. Gitti. Fazla taşla ver dedim la. Buyursa. Yerde ulan. Ay maşallah bara geldi hattana rahmatına. Ay seninden zor oldu mu? Zor oldu. Bayım ulan görgülesin sizler daha serin kaldığına raksa. Şurada. Sizlerden turup görgöz vereyim dostlar. Toz kaldı mı? Kiyim götürüp al varsa 3000 so'm daha.
Aklına işte. Bulak jerde dostlar. Aklına olmak gerek. Bulak jerde turadi. Oğlanlar hadi güle hadi güle. Biz ellerдің қатарында тұрып алып мынантип сіздерге тартып көргөзө атабыз. Буйруса орундар көп дейт дагы да. Сондуктан каналдан алыстабай достор, бекер лайктан басып кетиңиздер. Ушул каналга дагы катталып кетиңиздер. Булак жерде турат. Жерде еңіліп мына көтеріп қалды, мына пайдан қармап көтеріліп қалды. Жерде тұрады. Мына ашылып қалды Иса балбанға ашылып қалды. Заряд özgü sayıyor. Şunday say maydanda болады екен достар. Эми чалчыкты айтпай эле коеюн мына. Беттерибизге ылай болуп Bulak jerde dostlar. Bulak jerde. Аттар дагы чарчап калды окшойт. Азыр эңилип булакты корпокту көтөрүп алганга дагы өтө ыңгайсыз. Неге дегенде ылай сыйгалат достор. Сыйгаланып чыгып кетет. Корпоктун салмагы 61 килограмм достор. Ылай дымып калды. Kulak kızı öyle. Yakta biri girip keteyim de odan. Nereden güzel değil. Ne oldu? Açtı mı? Götürüldü mü? Ay maşallah. Bulak cılıp cılıp yattı dostlar.
Ne oldu? Götürülüp aldı mı? Dağı da jerde. Sürülüp. Amına götürülüp aldı. Götür ganga koy. Koy götür ganga. Ayşe Pavan bu dedi iyilik etti. Hazır. Yine üzmürüz. Hayrat şurubu aldığım ne oldu? Kim de gitti? Cipke baylandım ne oldu? Nage aldın tosotat tosta. Kimde? Kaysı palvan da gel. Bizim şunça battın arasına alıp çıkış öte kıyın. Altımızdan tekmenen 100 yol alıp gelsek ben de sevmez dedim. Ya uyandım buraya ovaya çekti. Zindeken. Kaysı palvan da gel. Kogat. Akiyan degen kogat öte palvan. Kimge aşat boldu eken az. Diğerine uyandım. Ya sınıfta tatmasın. Yekti. Sürötkö emes kameraga tartып атабыз. Kogat'ta çıktırmak. Yok. Lan alışlarımız pek olmalı. Hazır. Alışlar özleri çeçen. Geldin aldın arkadaşlar. Sakalga aşırıp verdi. Eldin aldın apar taşla verin çavayı. Kalaşmakla. Gel. Bu havada kaçırıp verin.
Ha dostlar, Jalolabad oblastına qarashlı Jide деген айылдан мына ушундай улак өтүп жатат. Ар жердин өзүнө жараша тартиби бар деп коет. Бул жакта ушундай ашырып көп чабышат экен. Канча дагы аткан аракет кылып атабыз. Буюрса ушул büyük улак тынч аман балбандарды Алла Таалам өзү ар кандай жаман көздөн, көдө кырсыктан Аллахым өзү сактасын. Балбандар тынч аман үйлөрүнө жетип алыш насип кылсын. Мынакей бири-бирине ашырып ушинтип чабышат экен достор. Taşta dep kapşadı. Aylandır bakalım. Akbozat fakat jetmeyt başka at bulunur. Aylandırın. Maşallah uşul yerge taşta. Taşta berçel. Dese bol böyle. Ay maşallah düşüp aldın da gel. Al. Tenik al Bulat al. Okey dostlar. Bak. Korkak nerede? Bakın. Kaynatalım. Şimdi aşk etti. Bakay. Al çıkarlar 3000 sonundayım. Aysı palban bunlar. Taza aldı. Ben interview alayım. Şu tribundaga barsak. Bunda ham bir ulaq chatadi. Allah. Nereye turuyorsun? Ya sorun sayılır, kadar sorun. 3000 son dedi. 3000 son sayılır. 3000 son sayılır. Zırva kadar mı?
Молодец. Taze aldı. Onun da netiyat boğula şu at uyuma da değil. Evet Muhammed. Hasan'daki el doldu kapan sesten şimdi. Meraklıdır. Bir ortadaki. Eldin aldın taşla verdi onu. Güzel. Eldi gözlep cennede. Taşla taşla. Ay maşallah молодец nagay. Taşlagan bolbandan ondan intervyu alabız dostlar. Hazırındağı gelen tartı görgezeyle. Nagay. Gün de geç girip kaldı dostlar. 3000 son. Şeyinde kaltır içinde bir palvan. Bir palvan eğer ol kettire. Salbay tur ula. Hazır 3 palvan altık dilemden. Valla Aziz palvan götürdüm nakay. Tazlamdan çıktı. Jalga çıktı. Aziz palvan büyük alaman ulaktın lider oldu. Şampiyonu oldu. 4. yolu taşlavada dokşaydı. Özünden dansı. Namlu balban hazır. Yengilip kulak kaldıkça. Yeri ol ketti. Assalamu alaikum. Valik. Oldu ver baban. Sorun kutlu olsun. Cana sen taşladın. Atı jönün kim bu? Abdurreşit. Abdurreşit. Mingen atın kayısılar? Özün atın. Sorunun ne oldu 3000 son mu? Büyük ulakta kança yol taşladın? 2 yol. 2 yol ha? Malades, omatın versin. Bileğine küçün getmesin. Dağı ulak yerge düşüp kaldı, şu yerden faydalanıp görgözeli Aziz Palban'dan anan keyin intervyu alabız. Alıp çıkanda 2000 son. Alıp çıkanda 2000 son. Okey. Korkok yerde. Ma dostlar, bugün Jalalabad oblasti Jide aylında şunday ıntımak alaman ulaq ötçedak dostlar. Hazır korkok jerde. Nasıl balvanға nasip болады ekan. Çınında bugün balvanı jaradı. Nege degende korpok ılay olup kalgan ondan sıyğalanıp çekedi. Hazır bundan burun Aziz Palvan altıktı. Sağdan da bitirdi alamaz.
Yem alıp çıksa 2000 so'm. Sorun. Jantörü 93 degan. Allah parat canlar. Nugulatta kögatların başı çok görünüyor. Ay maşallah. Oo, cerde kaçta atladı. Ne oldu? Kaptalda turup kaldı dostlar. Жерге түшүп калды be кайра. Мынакей жерде экен. Салбай тур. Улар кандай болду туугандар? Мынакей. Ну, акам баракалла болду. Мощный болот атты. Bu жақта машиналарды алмастырып атышат. Ооба, бүгүн кызматтуу ушу жаныбар карагер кылып атат ушу. İsa'ga koygula deyt mı? Şındığında bu İsa palvan yengilip katı hareket etken bu. Bakın desin, nasip kılgan bolsa hazır çıkartsın desin. Ay, kaynamadan. Nereden karаңызчы, кайсы палван катуу жарап атат нерде? Ортодогу палван ким? Айтып кеткилечи атын. Азамат Палван. Азамат палван. Кайсы форма? О, кызыл форма. Баягыдан бери үч алды. Макей. Азамат палван катуу жарап атат. İsa палван. Баардыгы ошол жерде өзү. Чыныгы палвандардын баары ортодо, чекет эмес. Ортодо кайнамада. Болады екен бұл кәне қылса, Korkok dağıda жерде dostlar.
Ustam aldın da karar ustam. Toplam yetti. Taşlar. Son açılıp kaldı. Oo, maharat özellik. Kayra salçayı görül. Yarım saatten beri mınaki. Hiçbir kalkanı götür algan yok. Nazarı da olsa. Gele ulan mı dedi. Bunu karanızda. Birinci nomerdeki Cevdet Kaşkavat sınıfında. Dostlar, qaysi polvonga nasib bo'ladi ekan bu? Yarım saatdan beri bu. Kimga açtım ben? O kök formaçan. Hey! Gerdeşler kaçtırla. Biz ne töylep edip gezdiririz. Kök formaçan. İsa bal var. İsa balvan al çıktı dostlar. Ekimin son İsa balvan. Doğru nasipsin. Monopollada açı monopollada. Döngümüzde gelin. Oldu bitti mi ulağa bitti. Ulak bitti ulak bitti. Allah büttü de dağı söz aytılıp aldı buldakta. Buyursa Ulaşa gelen İlyas Doğan'da. dağı da ulanat. Dostlar bizden ulağımız hali aldı var. At mı? Yaqa burunçu? Uşul at satılat eken tuğanlar. Bir gözü kör eken ha?
Qanchadan berib qoldi? 490 alıngan. 490 mingga olingan. Liboy jiyinga salib berib olam. Aha. Atrosa minilga turib oldi. Çok qiynav aytaman. Libboy jiyinga jaraybi? Alып, anan özü görüp anan. Atыңыз kim болады? İlyas, İlyas aka. Qayerden bolasiz? Kızılbaş. Kızılbağış. At qayсыл жерде болады? Kızılbaş'ta Kızılbaş mektebinden geldi. Өзүңүздүн атыңыз? Ola. Жашы канча болуп калды? 5 асый. Бою канча чыгат? Ben 1.65 merak kırarım. 1.65'tin нарақ берага дейт. Мындай жылоолорун көрсөтүп коюңчу. Жаныбар күчтүү ат экен негизи. Кайтарын. Акам. Акчасы канча сабын болот? Gelişim bağda. Келишим баада. Окей. Линиясы боюнча айтып кетпейсизби, билесизби? Dünyasını ben de algam. Алганса? Жантура 93. Номерди айтып коюң. 821 Аха. 85 85 13 WhatsApp'ta var. Мынакей, WhatsApp'та ушуда экен. Мынакей, достор. Жакшы ат экен мына. Жийиндин аты. Любой жерге апарып салып көрүп эсептесе болот. Мынакей. Yoksa kıdavatı, mühürü, çıkal da bu. 15 Mart. Үйүрү да барбы аттын? Курукта эле турган. Kurukta turgan. Жакшы, мынакей. Мына ушул ат сатылат, достор, эслеште. Бир көзү көрө экен тууганда. Биз улак тулантайлы мына дагы сүр-сүр болуп кетип атат. Biri örme kamçını alıp gitti уже. Сүр болуп атат, достор. Сүрмөй. Кимге насип болот экен? Мына кайтып калды. Сүрмөй кайтып калды. Кимде? Охо! Мазасы ушерде, мазасы. Aha, ketdi sürmey. Berbeyt var. Mage dostlar, sür bolup atat. Gemisini aşıp ketdi. Көк атқа. Көк аттың жалында кетті, достар. Ошентип улагыбыздагы аяктап баратат, достор. Ketdi. Aka, İsa Balban. Aka, bugün kança jol salım kıldınız? 2 jol. 2 jolu. Bu akırkısı kalet oldu ha? Özü dağı 1 saatte gele oldu. Oşal жерден alıp çıktınız. Uşul at bile? Narkı mı? Bu janağı at mı? Savet acının açı degen atı. Na. Savet acının açı degen atымен жана жарым сааттан ашык келе болду туугандар. Şu İsa Balban alıp çıktı. İlyas Pavon, ketmey durgun İlyas. İlyas. Ulaştan İlyas'la aşağıda eken. Ketmey durgun İlyas. Okey dostlar. Ulakçılar bugün ılayga toydu.
Maksat'ın sorunu elinde vasıfsı. Maksat bu ulak için Moskova'dan geldi o bala. Gelecek boy. Bas bereka biraz silo. Maksat Bolban. Cinsallar tırtta bir tö deydi. Ah maşallah maşallah. Rusya'dan geltir bulağa o'zi. Ulağa deb. Assalomu alaykum. Quloqqa kelgan polvondan cho'g'indan var. Uşul. Yaxshi aytmoqlar berdi. Alloh taolo tinch salomatlikdan chiqqan nasib etsin. Maşallah. Allohim kim sevgan shu polvon quloqqa kelgan polvonlar uyini tinch salomat yetib olishga Alloh taolo nasib etsin. Amin. Amin. Akiyan. Akiyan degan oti. Maşallah. Akiyan. Oy, sorunlu benim oğlan sorunlu Maksat. Oldu benim, kutlu olsun. Ya bu az keçini alıp çılağaç iğnek bunu sorunlu verirdi ya. Bakay. Maksat ağa olsun ha. Rusya'dan geltir bugün kulağa. Maksat aka toktop koyunuz. Canarakta da bir söyleteyim dedim hele. Yetişmeye kaldım. Cana o saydın narkı etinden alıp çıktınız koy. Anda kara at minip durdunuz ha? Al bak şu yerde Maksat degan akabız var şu. Tuma kulaqtı, çoğu uyuşturup baş göz bolgan. Oşal Snickers degan atmen aldım. Snickers men alıp çıktınız. Hazır Akiyan menen. Azamazın Akiyan degan atmen. Aka bu Rusya'dan gelip siz ulaka dep oşondu ukup kaldık. Yok oşal şulun tuma kulaqtı uyuşturup şu niyetlerim kettim edi. Yine ana bulduran bergemizden bu yıl жақсыратылып берер деген үміт менен анан bir işler менен Москва Жақсы. ел менен чоң аралашайын. Жақсы. Oma atınızdı versin. Atınız Maksat eken ha? Aziz Palvan'ın akası emessiz mi? O, mına kavak kaşlarınız öteli okşaş eken da. Aziz Palvan'ın çoğun akası eken. Oma atınızdı versin. Densoluk versin Allah taala. Bileğinizden küçüğünüz getmesin. İşine ilgili Gökhan. Rahmat. Elдің қызматында ушундай мараkelердин чоң мараkelерди тартып элдин кызматын кылып жүрөбүз. Amin. Maki ушундай улактарды көп берсеңиздер, Кудай кааласа кызматта келип турабыз. Мынакей. 5000 сом. Берекесин берсин. Akiyan болду мына туугандар. Эми гален тартайлар. Бул жакта гала кызып атат, достор. Gala kızı da. Öte kurçak ne ya te? Ehtiyat boğlar. Atı sınap koydum gördünüzler mi? Pul yaken atı. Jerge düştü. Maşallah göstermesin bu kara geri öte kurçak ekende. Nage ulak jerde olçu. Qaysı palvanga nasip oldu eken. Kök formaçan, kök atqa. Kök atpa aytat bile, kökpet adam minbese bu atlardan karakteri kök bolot deyip. Kök attın çurqavagan жоқ ta. Koyursa bul ağızdıдағы sözgө tartıp koyabız hazır. Негізілі көп ашырып шықты бұл палбанымыздан. Күнда суып кетті, достар. Жанағы сатылат деген ат. Қатышын қарап қойыңыздар, байқап қойыңыздар. Құйрығын тікке қылып алып, ат жеткізбей еткен негізі. Кетті. Алып қашып кетті bu atты. Ya. Туғандар, ушуну менен мына экинчи жолу ушу балбандыкын эсеп кылбай атат, достор. Азыр дагы да сурайбыз. Эсеп болдубу? Сапар бүгүнчү Алматы кеп достum. Эң көп сыйлагандардын бири болтасың. Чынында Алматы келиптир бу балбанды. Palvandı. Soruncu mensizim, ben tam adamım. Palvan menen tanışabız dagı bir jolu. Çekege çıkabız. Aka esep boldu azırkı? Esep boldu. Janarakta bir alып келгениңизде esep болбоду эле. Жана esep кылышпады.
Hazırkısını hesap koyuyorsun. Kimge sorun gerek. Bu atınız menen bugün kaynadınız go. Cüz ola da Bu- biri veremez. Hayır. Kanchanchi jolu salım boldu? Üçüncü jol ha? Bir jolu esep kılbadı. Bu atınız jönünde daha bir malumatını aytıp kettiңizmi? Özüңүздүн atыңыз? Limon жаныбар. Öte uzun at eкен достор. Boyu kança çıkat limondun? 1.70. Parodası özüңүздүн эле жылкыбы? Карабайыр. Мына ушундай. Бүгүн 3-чү салымын таштады достор. Жанагы Limon деген аты менен. Болду, жерге токтоң. Достор, бул жерде дагы бир мына сатууга ат чыгып атат. Мына. Дерски экен да бул, а? Жашы канча? 4 asıy. 4 асый. Үйүрү барбы? Үйürü var. Улагычы? Ulağını şu videodan körüp alıveredim. Salganlarım oldu. Мынакей, улагы бар. Ulağı var. Bakalım. Номерди айтып коюңуз. 71 mi? Аха. 72, 70, Аха. 75. Жакшы. Ат кайсыл жерде болот? Şu Begat'tan olur. Беговаттан. Мына. Кыргыз жылкы. Fazla. Улагына, үйүрүнө жооппу? Dakalasa çok. Любой жыйынга апарып салып көрүп акчасын санаса болобу? Mantı ulak bütükçe salıp görsün. Мынакей. Акчасын айтып коюңуз. Akçası 350 bin içine dolu var. 350 миң сом, достор. Боюн айттыкпы? 1.60. 1.60. Достор, ат кичинекей көрүнүшү мүмкүн. Мен аттын үстүндө турам. Ошон үчүн келип, боюн тартып алып бересиздер. Соданы кыласыздар. Аттын жылоосун көрсөтүп коюңчу. Жаныбар. Кайтарың. Мынакей. Болду. Мынакей ушундай ат болду. Bu attı ulağını körüm dese bugün bana keçke salındı. Başka ulaklarda hem şu formada salam. Ötkenki barkıdağı çoğun ulaklarda hem salgam. Bu liniyasından kavar var mı? Egesi dele körüp aytsa gerek Dakan Uruk. Dakan Uruk eкен, достор. Мына Жаллабатта билесиздер. Dakan Uruk'tu. Өтө катуу жараган аттардын бири. Мынакей. Az bolsa da köpte görüp ha. Maşallah, Allah razı olsun. Kılıp жүрөөр ha ama. Айтканыңыз келсин, Момин. Мынакей. Сага окшогондар көп ойсун. Балбандар сорундан бөлүштү. Рахмат. Кече барып Нокияга барып келдик. Жакшы. Сапаровайга бир баток. Кумаштар чакырды эле. Улар бет деген улак берип. Жакшы болду. Барып келдик. Молодец, Нокияга. Мына Сапар акабыз бүгүнкү аламан улактын лидери болду десек деле болот. Ортодо кайнады мына Limon деген аты менен. Билеңизден күчүңүз кетпесин. Ар дайым ушундай чоң жыйындарда атыңыз менен чоң сыйлыктарды багындырып жүрө бериң. Аллахым оматыңызды берсин. Кыргыздын балбандарын тартып жүрөөр. Машалла. Омин. Рахмат чоң. Aşırı berodat eкен. Atыңызды bir сынап койдум, ака. Атыңыз зор экен. Өтө курч экен. Мурун салган эмес окшойсуз, а? Салынган. Салынганбы? Бирок лазер экен жаныбар. Жүрөгү бар экен да. Улак тууралуу маалымат ичинде бар да. Жакшы экен. Улак дегенди өзү билет, каягынан мал. Жашы канча болду бунун? Бышты 3 жаш экен, 3 жаш. Жаз келип калды, 4 жаш экен да. Allah razı olsun, şu akam bugün mağa at mingizdi. Buyursan Noken tarafka ötseniz biz de at mingizemiz. Atlı jönüңүз kim bolat? Atım Bektor. Bektor aka, ушунча болуп калды эми. Кыргыз элиме мындай калуу тилек айтып кеттиң эми.
Кызы эл тынчылык болсун. Ар дайым жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берели. Кадай ишиңе ийгилик. Рахмат. Видеону көргөндө постоянно лайк басыла достор. Мынакей. Сөздүн эң алды бол дек кол бериңе. Мына. Лайк басып көргүлө, достор. Машалла бүгүн улакта мындай аксакалдарыбыз келиптир. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз ким болот? Абдуразак. Абдуразак ака. Каерден болосуз? Сиден болот. Ушул жерден. Улактын башынан бери жүрөсүзбү? Жок, башынан жүрөк, балдар жүрүп атат. Балдар, а? Балдар атат. Биз келдик эми ушу. Кандай болот ат улак? Улар жакшы. Мынакей. Ашык кетти. Улар жакшы болот ат. Мына улар бола берсин, жаштардан өсө берсин. Биз мына жашы чаап жүрдүк. Эгерден бери ушу мал чарбада жүрөбүз. Кой маран болуп кетебиз. Армиядан барып атык, Россиядан барып атык. Седе болачакка багып жүрөбүз. Улактан калбай ушу. Улактан калбайсыз? Улактан калбай ушу улактар бар. Азыр ушундай кичине улактар сүйүп, катта улактар сүйүп. Өмүрүңүзгө береке. Ушундай жыйындарда атыңызды минип алып, улактын көркүп алып жүрө бериң аба. Бул барып жүргөн биздин үчөөбүз да матушунга сүрчөбүз. Мынакей, ушундай абаларыбыздан Алла ыраазы болсун. Када салтыбызды таштабай, улакты калтырбай келет экен. Жантөре 93. Улак бүттү дейт. Улак бүттү дейт достор. Мынакей. Омин. Мынакей. Улактын акыры достор. Мына ошентип достор. Улактын аягына да жетип келдик. Canыңдан. Жалпы әр айдың малдары. Бұлай жиындар көптігіз. Батыр әкелер. Батыр әке сонын бәрі қойыз, бәке бару, сейт әкелер. Oldu uşudurelen. Ulak büttü palvanlar. Kelgen dodolumlarga razı oldular. Oldu jigitler. Dua oldu. Oynayın. Tınçılık amaçlılık olsun. Ardayım uşunday jakşı koy açlarsa uçurasın. Kolun alıp yine örgülü onun. Amin Allah. Bu palvanın atı kime? Kim degen? Akıl degen palvan eken. Asil? Asil palvandı gördünüzler. Mına oşetip бүгүнкү ötüp жаткан аламан улак акырына келди достор. Жалалабад областы Жийде айылында болды. Шундай айылдын жаштары, чоңдору бары биригип шундай ширин эксан кылышты. Эксан кылгандардан Алла разы болсун. Аллахым кабыл кылган болсун. Ошо достор, эмне дейбиз? Каналга катталып, лайктан басып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух. Бу палван, ат кана ат?
Esine berdiңер. Qayerden geldiңер sizler? Аксыдан. Аксыдан? Аксыдан келиптир. Өзүңү бир тааныштырып кетем ми? Аксыдан. Атым Муса. Муса палбанына. Аксынын кайсыл жеринен? Өлөм булак деген ай. Өлөм булак. Молодец. Ушундай Кыргызстанда улактарды кыдырып чабып жүрөр. Билегиңен күчүң кетпесин. Аллахым оматың берсин, а? Ден соолук берсин. Улак ушундай азарт нерсе да. Азыр Аксыга чейин чынын айтсаң бир 300 километр чыгат берден. 4 saat жол жүрүп Иномаркадан. Макей, бүгүнкү аламан улактын чемпиону. Азиз Палбан, бүгүн канча жол салым жасадыңыз? 4-5 жол oldu. 4-5 жол болду окшойт. Мен жетишпей деле калып аттым, жанагы гала кызыганда калып кетип аттык да. Yaxşılıq oldu. Kırsığı жоқ. Uzaqlasa uzaq küstü. Yaxşı kiyim var. Ошондо канча айыл биригип берип атасыздар улакты? Atabek aylı ökmөттөн 3 ayıl. 3 айыл, а? Мынакей, сорундар дагы өтө жакшы болду. Акчалай болду, а? Аразы болгон адам калбады окшойт, жакшы болду. Барын эле ачты окшойт негизи. Атабек айыл өкмөтүнүн уюштуруучулары мына 3 айыл экен. Улактын аягы. Молодец, Уклам, sana рахмат. Ушинтип элдин кызматында жүрөр Уклам. Касым агайдан рахмат. Өзү баш болуп колдоп. Ассаламу алейкум достор, катталчылар. Мына улактын аягында ушундай Бектур акебиздин атын тартып мына элчиликке салып атабыз достор. Сатылат. Бектур ака, бунун маалыматын бериң эми кыска нуска кылып. Таза кыргыз жылкысы. Көккө 4 жаш. Көккө 4 жаш, жаңасы. Азуусуну төртөөнү бирдей сайып атат. Сайып койду уже. Сайды. Астыны сайды, үстү эми аз калды, жарып калды, бөртүп калды. Макей. Караганга корс. Корспу? Корс. Ден соолугучу? Ден соолугу жакшы, жеп ичкени жакшы. Зор, а? Достор, мен өзүм минип сынап көрдүм. Атка эле сонун барат экен. Түз барат экен, жүрөктүү нерсе экен. Негизи улактарга салынганбы? Улактарга азмаздан, кичине улактарга азаздан неме кылып чабып атабыз азаздан. Көп эмес. Ашырып, качырып, а? Ашырып, качырып. Негизи мындай жүрөктүү жылкы экен. Бою канча чыгып калат? Бою 1.60-тын айлана чыкса экен. Мына достор, чынтыгында бою 1.60-тан айланасы. Жакшы, эми ата теги жакшы ат болгон экен, ал жөнүндө айтпайм дейт. Эми телефондон сурасаңыздар, может айтып калар. Жаныбар. Курч экен өзү негизи. Бүгүн кечке улакта мен өзүм минип жүрдүм. Мага берди. Сыйлап. Ушул ат менен минип алып, улакты тарттык достор. Акем, бул ат кайсыл жерде болот? Жалал Ата областы Сузак районуна караштуу Мундуз айылында болот. Мундуз айылында болот экен достор. Анда месе бир сыйра жакындан кабак баштарын көргөзөйүн. Каштарымна. Мойну, көкүрөгү эми зор экен. Улай болуп калды, тура түшүнөсүздөр. Улактан кийин болот атат. Туголу таза экен, эч кандай ишик-шишикти байкабадым достор. Өзүңүздөр да бир сыйра карайсыздар. Ака, бу акчасын канча сомго коесуз? 220 миң сом. 220 миң. Кеми болот, а? Кеми болот. Содалашасыздар. Содада береке бар дейт достор. Макей, ушундай карагер ат. Көккө 4 жаш. Үйүргө коюлганбы? Жок, былтыр жайы менен жайлоодо малга минелди. Тарбиясы жакшы экен да? Тарбиясы жакшы. Айтканда. Макей достор, телефон номериңизди айтып коюң. +996 550 55 50 63. Машалла, макей. Номер да айтылды. Карап, байкап, минип, текшерип алып бересиздер. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух. Содаңызды берсин, Бектур ака. Алла разы болсун. Бүгүн чай ичпе, Жантор акам. Рахмат чайга, барайлы. Жолу узак.
Al күнде мақаныңда Алапқыға барып таптан ошо күндерде чалсамбы деп турат элем. Бүгүн мына насип экен. Бүгүн тартып чыгарып атабыз. Мына элчилик өздөрү акылына салып, өздөрү сурайт. Бааны өздөрү беришет. Баасын дагы бир жолу айтып коюң деле. 220 миң сом. 220 миң сом. Ушул жерден кой берип коюң, сону курстугунан көрсөтүп коелу. Жаныбар кетти. Машалла. Токтоштары дагы жакшы экен. Жаныбар. Болду мына. Жакшы экен достор, көрүп турасыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.